thupuya karon dang hian zarin zan tirlama khan Facebook long tlai future group phin ti thong deuh mai thu post aron oma MDC somle pathum ten LDC CEM puvizir sang chu CEM ani na atanga bang tura an norna signature an pek thlap chu ron post ania an thusia a hi hetiang hi ani chu puvizir sanga Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Longklai Mizoram Subject Chief Executive Member LDC ni na bansan turat liat tirna anon tia kapu corruption case SRPCA number 1/2019 on corruption charges under section 13 number 2 read with 13 number 1D of Prevention of Corruption Act 1988 read with section 120B of Indian Penal Code and section 420 IPC read with section 120B of Indian Penal Code mga convict hial ini to nuwa po Lai Autonomous District Council Chief Executive Member ni na sa omtak ila sel hi Lai ramle namual phona kan ngai chu wangin kini hengan hoya 11 Lai Autonomous District Council member te hian i sarkar hi kalzel tlaka kan ngai lo awangin Chief Executive Member LDC ini na bansan turin kan phut che kan hriat tir boka che ti in lekha anon siaka ti chuan henga mingziak te hi kan chiar chuak le anga heng mi te hian ming an sign signature an pe thlap ani pubi en thong puya sangau is BL2 ania silal muan thanga South Lungpher BL2 CL lian zola chewral BL2 ke kung sangau west BL2 silal machuana bungtang South BL2 elarding lian chinsa longklai AOC BL mangmua chinsa longklai council veng en zangura em kon pui BL sang hulian mual chin lungtian BL tuturusim sakeilui BL tilal heng muana longklai 3 BL visa thanga bolpu MG West le ti zakunga vombuk BL te ania heng mi song pathum te hian uvizir sang hi CEM LDC CEM ani na tanga bang turin an phut ani ngai boruak local sel tur riat ani lova chin nom tak LDC hian a om don in alang he ani chanchin mai nom tak LDC hian